Shalom, sama ton titiang, sane kesinggihang, turwangiang titiang. Para pemirsa program Suluh Galang Kangin, ring di je jemegenah. Rajeng semeng, punapi gatre. Dumogi sami kemertanin, tur dumogi sarang sami gargite ring rahina sane becik puniki. Ledang pisan ring galah sane becik puniki, titiang nyarengin semeton sarang sami, miragi yang sabdan idane sane suci. Dumogi asung kertewara nugraha saking ide sang ngaji, tansah nyarengin paridabdabi raga. Ngawinang manah iraga sutrepti, ring teleng jiwatman, santukan polih miragi yang piteket suci saking ide. Lugra yang titiang nuntun semeton sarang sami, mang denunggalang kayun, ngesorang raga, tur ngaulimin roh kudus, mang demebaos ring teleng manah iraga. Duh ratu sang ngaji, ledangang nyurianin krama druene sane sayage miragi yang sabde. Dumogi sabde puniki ngerasuk ring anggesarire, ngeranjing ring jiwatman, tur nyupat sekancaning dosa, mang detitiang praside ngemargi yang kauripan sane ajek. Sabde puniki pinaka suluh ring pemargi yang titiang ngeruruh urip langgeng ring ayun ide sang haji. Amin. Sabda sane dados unteng dharma wicara dau semeng puniki. Keketus saking Matius 11, paosan 11 ngantos 13. Sane mebaos kadi puniki. Ih anak ane kenyel, ulian negen tetegenan baat. Maije sig tiange. Tiang lakar maang parerenan teken ragane. Tegen je tetegenane ani baang tiang. Tur melajah je teken tiang. Kerana tiang ini andap asor, tur darme sadu. Tur ragane lakar muponi sutrepti. Sawireh tetegenan ani lakar baang tiang, aluh tur ingan. Semeton sarang sami sane kusumayang titiang. Ide sang aji sampun ngulemin semeton, mang derauh tangkil ring ajeng ide. Ide sang aji sane ngardi akase, pertiwi, muah sekancaning kauripane puniki. Ide taler sane ngardi kauripan iragani, nuntun, ngabih antuk piteket suci, ring sajeruning sabdan idani. Ide sang aji suyak tidahat neres nesihin iraga sami. Nyupat sekancan dosan iragane sami. Mangde iraga kasuciang, tur dados sisian idane sani patut. Ring sajeroning kepitayan iragane, minekadi kerama Kristen. Boye je iraga sane ngeruruh ide. Nanging ide sane tedun kejagate ngeluruh iraga para jenana, sane sampun ulung ring sajeroning keiwangan utawi dosa. Rikale ide ngolemin iraga, piragiang sabdan idane, turni larin sekancan keuripan lawas iragane, sane keabekin antuk dosa. Ide pacang meras tayang sekancan dosan iragane, antuk rah rahayun idane, sane tercurah ring kayu salibe. Semeton, rikale ide sang aji ngaukin semeton, meriki je sekancan anake sane madui pikobet baat. Nire pacang ngicen ragane urip sane langgeng. Ringgalahi punike sampunang semeton kekeh ring pekayunan. Nanging suksrahang je angge sarire jiwatman semetone. Ide pasti ke ngemertanin keuripan semetone ring mercepade. Ngantos semeton tangkil ring ajeng ide. Ring sajeroning urip sani langgeng. Pinake pemuput khotbah puniki, ngiring mangkin ngesorang raga ring ayun ide sang aji. Lugrayang sih pitresnan Kristus nuntun iraga ngemargiang kauripan rahine demi rahine antuk manah sane sumringah. Ngajegang kapatutan punike, pinake swedarme sane patut kalaksanayang, pinake bukti pengajap iraga majeng ring ide. Elingang, kakuatan ide punike sane jagi nyupat sekancaning dosa, tur nuntun iraga ngeruruh kauripan sane langgeng, sane sampun kecawisang oleh ide sang aji ring swarga. Semeton sane kusumayang titiang, wantah asam punike sabde sane perside kawedar dau semeng puniki. Dumugi semeton sarang sami kemertanin. Mangkin ngiring sinab antuk pengastau.
Duh, sang aji sane baktinin titiang. Titiang ngas titiang mangkin sameton titiang. Sane sedek sungsut, sane sedek sungkan. Miwah sane kenipi kobed ekonomi. Dumogi kuasa panyegeran ide ngerasuk ring sajroning angge sariran ipuni. Titiang taler ngas titiang. Mangda keharmonisan kulawarga semeton titiang. Setate memargi antar. Sekancan male utawi pinungkan semetone. Ring sajroning parab ide sang putri Yesus Kristus. Melantaran rah-rahayun ide sani kecurah ring kayu salibe. Sampun kesegerang. Sekancan keiwangan semetone. Sampun keberas tayang. Sapuni ketaler. Titiang nunas kerahayuan pabuat pemerintah ring jagat Bali. Mangda setate nuntun kerame Bali. Nuju kauripan sani sutrapti turahayu. Ajin titiang saniring suarge. Para palungguh aji mangde kaluwihang. Pamerintahan palungguh aji mangde kadegang. Pakarsan palungguh aji mangda jema margi iriki ring mercapade. Sakadi ring suarge. Ring rahinane mangkin. Icen je titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang je iwang titiangi. Sakadi titiang ngaksamayang anake. Sani sampun maiwang ring titiang. Malihe sampunang titiang kabakte ring genah gegodani. Nanging bebasang je titiang saking ijaat. Santukan palungguh aji sani nuwenang pemerintahan. Kakuasaan miwah kaluwihani langgeng selami-laminipun. Amin. Suksma banget antu uratian semetone sami. Sane sampun nyarengin program suluh galangkangin puniki. Nyiring tetap satia ring bakti, tur ngemargiang swadharma manut ring sabda idane. Mangdani kauripan irage mapi kolih. Dumogi kauripan irage setata sumringah, tur gargite ring ayun ide sang aji. Dumogi para pemirsa sami ngerasa yang kerahayuan sanitan pegat-pegat. Shalom.